Hello guys, what's up? Takasni ka Heist mani kala apoy kumbaga itu akala potrik bakala trikan poy Henry kala apoy shwa man takasni te page te shwa ngin page ya kini ki video akar par phi ba phin like bat subscribe kini ke channel te page bat ngan itu ep kumno ban exchange kini ki token showroom club ne pen slam show tungin sedang nak teh tungin pet ba tang mud sai kene ko bai kene tang kene ngam not un sai sipon pin shwa saupo diamond sau token oh kene ko bai te kam jinjar ban ya andre kito ki bon te jinjar ba te tangan pen san shi diamond shi token te ngala ya kene ko ya to ka bar in pen kumno ban exchange kini token le nang store select redeem te le cashback kini kitiar bangin ban redeem nang to token te ne san ni ta nang redeem kene kecui kene bat kene kilong kecui ngan sai kene ngam ya diamond resibon te equip na pet kumno best name block sai thot lang ke best name te sakawai nga kwa anga klat ban itu ep ba pet yo pi baklang ne ba kane kam yo permanent ra hang ne lai token kam nginum yo permanent ra ni haban spin naka box ni hab ban open ya ki box te ne la pusan token te prolog yang takas ni tangkini video lada pi THNAK kini video please like and share prolog jang pi see you next video.